Vanoi gam tina kukichate ho zosi na bon chawin ni thapha bulte ni sim som le khat Tuesday ni khuin jong ni thla thu so ngai ki hite thu so ngai taw hite Thingnoimi district Elmino vela Akon security force on Meilhei Thingnoimi ho Kangleipa Communist Party KCP Taibangan ba Feksona Akona active cadre mi nga na Mandoh v security force on Meilhei terrorist amad do ho chu RK Ingo Singh Oinam Herojit Singh S Susil Singh H Mani Meilhei le S Manisana Meilhei Hiwin Suchi Meilhei Thingnoimi ho Akon chun 7.62 mm LMG khat le SLR khat insas rifle ni AK-47 rifle khat LMG magazine nga SLR magazine ni insas magazine nga AK-47 magazine ni passive night sight khat SLR meichang changsom kolegup LMG meichang changjani le somgup legit insas meichang changjani legup AK meichang changsom sagi le thum bulletproof jacket gup bulletproof BP plate gate le mobile phone sagi anamandoh v Meilhei leng pa leisimba sana zawba in Rajasabha muna aholim na chun sangkhat jako somliliko kuma Manipur gamsung India nuya anumnaw merger agreement na anakinoptu na hotso phata boldo hinading implement bol na dingin amapan an phongdo e suchi Meilhei leng pa na seina Manipur he tumbia chamthlata ankiwai pu over Sulekum sanga wal khanglui thusim nei sa ahidan thu ho chuchi leisimba sana zawba kitipan phongdo e chulema pan sebena chuchi merger agreement cho government masahon merger agreement na anakinop tu naw bangta in ana chilha pi povetin jong leisimba sana zawba in phongdo e Manipur chief minister tha ding akichu lai ta uvin Meilhei terrorist rambai tingo lamkai pa korongan ba khuman kitipan thupo na bolin leisimba sana zawba adei sa na thu ho na phongdo in Rajasabha MP hi songa chuchi leisimba sana zawba in ana to do ho arambai tingo lamkai pan ata do in India paisa India currency a Meilhei mayek pansa na dingin Rajasabha MP pan analain chule lei pau hi classical language a pansa na dingin pan analan chule Meilhei ho schedule tribe na ding thu ho le NRC chi thla sa na ding thu ho chule thildang tam ta in jong panala 18 arambai tingo lamkai pan social media na phongdo e chuchi arambai tingo lamkai pan asei masat na chun leisimba sana zawba hi Manipur chief minister hiding chule Rajasabha MP dinga Biren Singh hiding hitia hichi terrorist lamkai pa hin an phondo sa hi Biren Singh resign ki bol nungin chief minister ding ki chune in Meilhei MLA ho abol theizep ho na sata ki chu jing layuvin kukisi sohon thupo nan bolvin Manipur state sunga government tha atungdo zolova Manipur state sunga president's rule koi ehin dingin an het sa uvi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC Vice President Dr. Lamtin Thanghau ki bin seina Biren Singhin Chief Minister ahina kona hain apia resign bola chu kichai jing thei ahi poi hichi mi pa chunga khulchil na nei hian lang agang thei penin achung thu kitan hen mihim chunga khan sit na ho hi ngaidam zo hoi hi poitin Dr. Lamtin Thangin an phongdo e Manipur state sunga tula thuboi laboi ho to kisaya asei now news discussion khara senior journalist le human rights activist yamem la ba jong apana selisa anei na chunga chun Meilhei Thingnoimi khon tu jingka mata nidan thumle minute chom thumvel chun achen na ain uripok yamem leikaya khonin an kaido ovin an puimang taw ve Meilhei nam sunga Meilhei kho a hi naw aphot mo na ho hin phongdo ta po ho chu Meilhei Thingnoimi khon hitia hi an sugim jingmong o hin rambai tingol hole Meilhei lipun hon TH Brinda le human rights activist Bablu Loitong Bamjong athilelo ho chule akar chule ain sungthil keu ho an susit pi sawan hitai Manipur Chief Secretary PK Singh in thupun khat hin bolin koiman thuso aphot chet naum lo ho ta asan lo na dingole atizat pi lo diwin a het sa e zolenal thu o the thanga boina pin do sa te ding guzing mium hidan thu ho jong phongdo in mi pi ho kichi theuwa chule chutabang bulebal nei lo thu ho ata asan lo na ding win an het sa e government in thuso ho aphot chet na ding in control room khat akisemen thuta henom hon aphat se a
chuchi control room ma chu ado jing thading o hitin chief secretary pan phung do e chule ama pan sebe na chamnele mo na sa na ding le law and order phata a chi thla sa ding hi mizo se mo puna hi tia phun do na banin ngali tol pin do sa ding go ho thagum su sa ding go ho chunga government in dan dung zuya na sata ki mai to pi ding hi tin zong a phung do in chule namlam kai ho cso ho holam kai ho intellectual ho le mi pi ho zo si ipan khom chi ova zalinam ki ka kita santu na ho tundo kida dinga panila che diwa hitin zong ama pan an phung do in chule chamna le ki het him tu na chule khan to ma chal na theine dinga ibon chawa panila che dingo hitin manipur chief secretary nge na zong na bole Imphal East District Hopsung Moirang Kampu Awang Leikaya Cheng Laisram Malem Ngan Ba Kumsom Leni Vel Chapangkhat Kithan Chunga Joint Action Committee Khat an Simdo Tauvi Chuchi Chapangpa Chu Meilhei Thingnoimi Hon Meithala an Kapli Ohi Chuchi Mithat Ho Chu Nidan Somni Leli Sunga Mopuna Nei Hon Ahol Da Uva Gotna Apina Dingovin JC Hon an Het Sa Uvin Izemti an Nidan Somni Leli Sunga Mithat ho ahol do lova chule gotna apelova hile mithilong kila loading hitin president Moirang Kampu Union Club in aphung do e achi sa ni ni thu masang chun Kachin Independence Army KIA khon ba mo khu pi sunga agal bol na wachun Myanmar junta sipai teng battalion 5014 cho kana to pa hitan ahin la Myanmar junta sipai hon van leng ho fighter jet chomang cha a kapan mun howa bom e hi khom deu ki ven na a kan phon do lo hi tin kya ye hon phong do vi zani monday ni kho a kya ye hon video clip hin so do na wachun kya ye ho cho junta sipai teng battalion 5014 ho kem sunga awale naw le kem polama awale naw anakimu do e junta sipai teng battalion ho kem sunga ho cho anazam do su helovin ako mana yuwa junta sipai kemlin ta khat 24th Military Operations Command MOC achun an zamlu tawvi ba mo khupi sunga kona junta sipai ho zo se del do dinga go naw wachun junta sipai ho le kya ye ho akitong khale thina to anum che ovin junta sipai hon kya ye ho do na in drone ho aha man cha the jing tawvi tin thuso ki muchun phung do e ba mo khupi sunga junta sipai ho hi galbol a hita povin Melma ho kya ye ho masanga akiviang zo hitaw vi 21st Military Operations Command kichuna in junta sipai hole Kachin Independence Army kya ye ho na sata in an kikap tu jinguvin gale tu kho se the jing taitin kya ye spokesperson Colonel Nobu in aphung do e Kachin Independence Army kya ye hon Kachin State ba mo ko pile mansi ko pi hi achi sa December ni simli ni khwa anabulu panu hitan mansi ko pi sungwang an topa wan hitai ba mo ko pi sung lut na lampi zo si hi Kachin Independence Army hole pan khom pi hovin atopa su hilu hita zin junta sipai hon nele cha chule chile valena waleng ho dia helicopter hobo aman cha hitai Kachin Independence Army kya ye hon ba mo ko pi sunga airport zong atopa sa hitai ba mo ko pi sunga junta sipai ho kem tugeya Myanmar junta sipai ho noya sun hi Kemlin ta 21st Military Operations Command to Infantry Battalion khat bo hitai thuso ichan hin kichai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha